Salamu alaikum watukufu, ikaondo mjiao harumaye mpango watu wa lewo ngari mtosaoni handani na ulindi ambavyo wandu wanjie rahansu shindona za isimu za parese awonga msombosheleani ze salamu hanyonsipia na ulinda ikawa njia wandu ngamono mama Amina salamu alaikum wanuwa hea isimu ikao zoka swa parese sa hiyo yawekanga wandu na tushindana jailiwana wavumbaza isimu ya wodo karaka suhewan bonga mjolindi ambabi tina udoka mle ni sawandu wa jonji ambabi yabo mitsoandisa ukami Tanzania dobaka tahale shando lindi ambabi wandu wanjie ingesa yorjerandi sewan maraba wana ikaundo mjawabanu nga msalimuni Ismaila Muhammad assalamu alaikum ukawa haralanti ya heze isimu za uhea demana nsushinda na jimlisa Jaisuf salamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كوزي مايسلام وكومور وتكوف وجهوندا وهوندا الميكومور مكاتيكا ودونا سوانجي تمكيينو anu wajundo bonze Comores wa komorika o karna ujawadi waza walio harme mabehewa ya kizihiro rangu honda ni Comores hata bonze ruombe yao mdimlena afia na unonoa haraka insha Allah wananyasi walio harma mabehewa ya kipirizon wafungwa mahususu hanzia soza kihaki rangu mze watu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mananyasi Dr. Salami Muhammad Mwana wananyasi hamapo boshano andu alo harmaze prison za Koki no alo harmaze prison za Moroni no harma sheswa Shamwali ujawana zoni wa Comores to malona maudu mahususu wananyasi walio haruma yensi ya Maroku ya Makatian ikao holi hondele kafa ziro la rema yensi ya Maroku ngasi wadzmanao nano wakazi wa hensi ya Maroku hawomba dua Mwenyezi Mungu ahifadhi wabaki walua wade Mwenyezi Mungu awe unono insha Allah wanama wa Comores watukufu ikaundo majailia mje harmwe direkte ino Makatian hautsanganya noa na nyasi wa heze paji hamadu wananyasi wa habari za Comores wananyasi wa radio kaz Comores actualite nane radio ya hoa na nyasi wa seleani ambao selean media no wananyasi wa jojaili wanyonsi pia mpartage direkte inu kama msalimuni ni mtoseni heze ntosa za kikawaida za Kiislamu ni mabieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh makati ya mwiso yanu karitu la tawakati ngarinjao banu haku haina wakati ya nafasi ya wuhussu lona ba wakati ili hujari sharadizane rijuzane uharmema na mkomori mahususu armazano weka ondo zijirio roharme nsiyaha tu roharme dunia beho pia ngabwana wa Comores ndemane kaos kwa leo inutsibalia anuanu mbili hondandar ikaonga mbombunsi doka mle yodemane kaonga mdingo munguza hakuze mada mada mwadonge jonji ya harma likafa ziro lajiri harmwensi ya Maroko ikaonge wajibu rionese haukaya ranguja na hata leo zemaiti no wakoza ngazendono njeza na singarjauka ya mengoni mweze nsikawe mana mkomori ngusomeyo wana wa Comores wenji nga uharma zensizo hautsahanzia watalia harma zensiza ula zinu na wakazi wenda wajihansi harma makazi harmansi ya Maroko ya wonge wajibu nsi hamada inu nele kafe kao lijiri rijuao ka ye miji ya vumbula ye minji yode miji kao kabatsi mbabahandu watsoma na mkomori harmansi ya Maroko shaye miji kao do ya vumbula yo miji kao mahususu wana wa Comores nga wenji haku Ebenge yabo kafajilo lo wajibu livumbue yonde mada amando rijo njia harmwa ze madazare hansiran.
mada ya pili gejonji haruma le suala la husiana neze karari zanzo zirengwa bonsi juban ne waziri wa hizi habari za ndani Musa Dermana ikao Musa Dermana oyi mmono wakatirala huja hakahabeha yesere suiti harumwa shesu wa shamaore he aferi ya husiana ne operasyon mbushu heze dua neleji la mtumwa Mungu lahu wa Comores nane zensi ikao waka kinyume ne operasyon yinu ruoneza ajiri benge hata haba hainu ngabo zanongo izo zidungia haruma shesu wa shamaore kao ishongisho na kontekste kao gebidiwa andwa jakensi wakatuwa eleze haruma mna simtiti hamama ore kao ge haruma 360 et quelques poussières za superficie haruma 300,000 habitants yaboyo wajibu wa Komori wajuo kaisho isi washafuti hando ndondo wanadamu ikao wantase habo msiju yabo haruma komportoma zaheni wandu ikao tilo wa Komori ba itilo lo yabo shahatu wana nyaswahe zensi zindwa jina wa Afrika wasa wandiso teshelea hukawa juokaya irende hamengol mweze Carrefour wandu washindo wabiri hata wanjia armensini ebenge yabo nge wajibu rijereleza ukadermane harenge hatu ayanza itilonziani usiana no wana wajeni ukangar johan baundo wenjiwan shobon sijuban wafanyao ze hilanziro ikao ngazi kompare wao na krim ukanga mjoka ngabo kafayajizi njizi jirobon sijuban za mro utilo harumaze batima administratif ye magari ze sakajizi fano haruma ze maluka mahu ya hensi inu watsomba ndongo hata zeleko linga zitilo mro mono ho sonirala huna huja hele balaji lahemna mwana ikao ndo lwaola ubahanu yabo wa Faransa ngwa jusole jiwa onesokaya icha wakati mineur haila rahba wajini kaukao kwa juhukumlo ija wakati kaonge biduyo wa wazaya wadorenga ze sanctions za hoa na wanu nekai ija wakati okwa nanua rekonduze wa mohao he asli ya hoa wazaya ngwa jobewa awole suala ilo tsanzanli njiha kwa wondo lwezi yonde tomara yondamanga izo kastatso kalansi zao wajeni wa hindi no andwa jina shangari juwao zeila zilono wana hatu leo mahususu si ujifokaliza kwa harmashes wa shatsanusha Comores shangari juwao kayo wanaoma halapia ngwao yabola dhima rijerele zanebanu haukaya uharmesu wa 68 million ivumbulu yaho wa Faransa waloban leo shangari juwao kaya uwenji waonda si wajeni ndo andura kansar mwensi inu yonde manika ukarari hamada hizo Mfaransa kana ubenya la dhima ze sanctions ende wakati zirijili yesi wajeni irenge izoekao dorijo hamba karjalela haukaizo ndizo ambao emada yonga mjo ivirabanu ilini venu hauraji wandu washinde wajue warengeneze karari za hao harumaza ngozini emadararu nge jonji ya haruma zendongoraju harazonos kwa leo harumu mji mtukufu watu wa Mbeni ikao juzinanja vanutsi onesa haushadadiza hauhadharisha watsinoka yatsende na menase hau nirenge karari haruma ndongo ikao izoka ziti haruma ze puvariza hangu sheshare hansi vanu ndoka mwana yeujua hana suhimbaba jaboko mbabe haziyahe ndolela mwana ya jiamlele ebengele suala linutsi katsilo ne sambabi juz Shamal Asafi ambeso andu ikao sirongo abantu ngabwe kao ngona namna ya hao ya uonesa hao ya ujibalia hao yokao kwa jishilia shayoti ukangu yombi ukarike kareje rajarajuze za jirimbeni leo rarudira hadharisha raonesane solidarite hatu noana nyasikao ubahanu wazingara ngwa onesao kaya kwa na ujware nsomji wa Mbeni wandesi wa mpundo haruma katika unga bwanada mwaisho yabo walona mo waroze mfia mahususu wajida yokao mashababi zemada zozo ndaru zode zemali azane hansiran ikao sendo anzante mada ya Ahmed Msaidie shatita wani vure akayonge ona mitwala ami njia ukange njao harmaze ankiba nezanongo za hiyonti na yo Tanzania ndenge wakati ndondo ilirla mwanesi wa Komori titisodore ndo majulungwe ni wandrikao hata zendongo za usananensi wa ukwatu shindo zimetrize kwatu zijua
Ndeza nongo humedi Msaidie ajaka hambazenda bo juzi harmashan libro de Comores yene mwana Masedi Hasani uhusu naye maendeleo ne yankiba nezebei rongwe kaore jabanu ngarjo humreme mpala ya shinde ya lewo kaya wana wa Comores kwatsi hamajana shalongo adungao ngwa somao ngwa tsahao ngwa juwao ebenge mada yonga mjoivura harmale bango la leo rijeriti ya harmabada mahususu hosoni rijao kwezi wanama wa Comores watukufu handaninga mjofanya mna diverika unga mjomtendeza makusudi oharuma ye direkte yangu yinu na Ndeza ndongo ikao ngaziri hanyisao fikra si wana wa Comores ikao rihimilia zenongozile maobo nsijuza usanane siasa ne mendeleo no andu warengensi atu leo raka hamba le opposition emana natsa wani glise ye madayoba nilini tendeza ndokaya sende harma mahadisi menji mina wandu wa siasa ikao leo inu ngabo walopuru ende harmaze voti ngabo watsopuru ende harmaze voti memengo ni mwana ikao ngamidingoni mwefikra ya Yusufu Mhadi bwana na winji wa naama na maranyiye kao ramba ze voti zinu kaziti na mdadiri zende haukayanga rjao kaekaza li hasa hende hata haprepare shari ya shoka ya heni juanza ya konteste ya mbeze voti zibiri hawidzi hauhadhulumiwa ya mruongu jofungwa kati na dura ya mbendongo yabo heni mwenzankili hele ukawe mrasa hasele hafanyaze nongo zahe pia ngulinde ni joheza ajia rengea mfunge ya mrumile shari kawashe hansi awekika hawaida abu manada mnyeujeleza ya shawana nyasi wambangwe ndao waongo na za arguima za ukakarna uja uzimiza puhumazi mimengo ni mwandu wamba ukaya hojivura tindokari jivura ndera alale hakawo pareso enda mno harmandongo ikaw ramba ngari wanombana shawo mjivuro ndokari ndera pange namna yosana riwonehe lirjoshinda riboikote ze votizini shaharmwe mahadisi nafanya pia uskwaja nuandu ikaw wa konsulte heni mruanike ze fikra za sendata tuzisa wandu fikra yo karitsambaze ngamyona ukangarjoka ushinda haubenge ngasina zema likarna ushinda ngabo wanambio kakarna ushinda ukaya wanaweza atende zone sezi jao bini mashinda maona bavu harumwe mabavuru wanoze mbana zinu pia wajuha habavu rashinda rafanya mbando ngo ila ikati mijirijohu iwaza harumwe mabavu yayo na mabavu mandwaji na watu parodisa owandu wao vanu na meziminenga mwanao kabengeze malingizo garjoka ushinda runde tekniki ya ubaze voti zitirewa yofikira ukeni mdulo nanki liende ajeleze harumwa katika unga siwenji rivura na hunutsena karitsuru aliyana risari jideshire awole suala hilo garonoka lo kalijajo kalo bisho wakati ujamziro haukausa waja wakatuka wandoni wasarenge virage gagwa safanya turniri wa ngaze fikra za ukangu endao watsohenda wanzo asede watsambaza bonga nzorke vadzima ilo suala kaungilo complexe makati ya mwiswano ondwao wanji siruditsu zisatsena wala wendao ye garanti ya hanya heza mvuzo kama hendanga mjoshinda mshani na zalindi yeza nongozoka ya hakika kweli mwehenda eza nongozi mnikauni garanti banuri zamba ukaze nongo pia zisele wazihansu angizo na huu maana mjomnikani fundo zima siwaeleza tiwambia ukaya na mtunde mjuwe paske recensement ifanyiha ne recensement ifanyiha watsinani yabo deja ngabo file tso nyangu ukayaze votezi nje kanga zibaonga joko ibo masiwani no masiwani ho kabati garantia ukari oneza avira ngari wonawe zibira onzwani na mwaliko mrudi souzi gazijando hapangwa hujehuti hedamwe kabo ndo anzamo ke wando wa contest na waza ali hasa sele paske mwanahe emana ya mnome ngazija shaya tsumneme nzwana umwali ihongene garanti donc nganzo maîtriser ngazija ya waza ali hato alilapi ya wahe ya jarengeze voti engani ne garanti harimo wakati kao nonsi pia mkaujuwe virajinu kanga mjogwa sulibanu zila mwenye baraka adohamba Ndeza mwabangure ndo na iha denonsa fanya jau waka wandu wakaubidi wende hoseni kabati wandu wahenda hata zisa zibado mdulo na ndoseni uwe mnyibari wandu wa ilina wandu atingo kabaisha hata kwa tina pouvoir andongo ndazi bizi mgarantisonu kaya azalika na ufanye zwanzo ya fanye harimu wakati kao haina kungumanyo la dunia la jali lobo nsiju iloli janga likopero yolone raisi ulone nsaba azali hasa nge mabihomane jumwema iliyaka nayo ngena mabiho sita hoba hania lione place aloni oleo
garanti hindini population da ibimu iwona okaya mweshindwa ngwajoka ujuha harma katikao si propozo kari meriwaneri zizie mambo wandrao kwa na ujopariania wakati tinda unu yabu rawanu rambari tsende na rimeriwane mwambakari na ushinda rani mwambanga mwenda ubai kakari jenda ngujorenga kerirende rijerudo ambari shindwa yabwe kanga mtsingo henda mjebra ambari shindwa yabo yongyo jia 2019 na sikari tsivanu henu siku risolo jare pleurnisha ni relila rambari shindwa ganzo wakati wake plan ne plan yoka wandu wahime wa wane waje wamberi shindwa iyo aba hatindabo yabidi propose wa yo plan ka obidike iseipangwa ihansi wange lindwao sheka lorende halma fikire kao wandu raka walindara ngu 2019 wakana modordro ambaka wana urwa vote waju hawazungusema si wayanu ambakari na urwa vote riweshele yao hamada abaha waja harume karwe furu ya ziara za msongo ambongare ndao nusuwa dunguzila gouverneur munyi yakahamba na waka ujoka ngwa jogja banu shawaka hamabala ngwanzo wa glisse wandu wake ondo alo na pouvoir na wasa waka ujibenu warangumu dari wajuwe na kabula rijo banuru wa behao riwasuli haruma circonstance ya madazinu azalia vurizo mpira rijibane waheya jipange na zila salonizo rikenemo d'ordre wadoka ye front comme élection ne front comme non élection yabo mlibe habanu wale yabo mimi bolto mbano na kanza njena berane chanjar mazema da zangu ndi sikansi sijifikiria tsono kwandu wa siasa wanupia warinuaye ya hakika Mwenyezi Mungu engeri kana mbaba hanubo watia itsoko bidiru wate halma mabeni rawanu wambarende rawanu wambari tsende riwabehe mbaba hanu ndera wehensi waremani jua hata yezitwa zao zitsensemuhe yankli kenso banu yabidi haukaya kwezi wanaama wana kansila ngujana na fikiri hema suala na uziso andao pia solo kaba nusimaranyiya sindelo maperda harmazano gozini haukemrwa siasa kaljamlinda rangu juzi jana rilosi na oma bango nhunurendo mbio ike conclusion hao ngabo wendao ngabo watsohenda wandu wa siasa wakabazima wakamba norenda ngalal hakika wanaba hange bidio lititoka majulungu rifu majulungu wanaama ikaunga sibana yendrazi ndo henda ndazi ndo tsohenda yendazike jabidike bani kabidike waribela shauri zima mrwa siasa mwakahamba norenda razida yaka portoparo lwa wanadamu wao pia raka waona henu siku tsanganya habazima yinsinde karefuru raka walinda vanu wowo wasahilisha azali haukanga ni mambo eneza koluka uambari tsende zevua zatu ngare ndora zigarde shabori ni kazalivua uambarende wala wambari tsende ngondo wa gardo wamba wende ngwendao shaungwa washashi haukanga bwasa wajivura yabo tujuru andu wao benge wenda azalingu hundo haki ganzo ankli atufanya hazaba harijelezendo haukanga mzivenuo banu lizambi wandu wa siasa azalie yeye goyamba hazingara humedi Msaidie hazingara shaihani na wajibane honda niho hata shatu juruzila elektora zaha ongenizo ya elektora hembude azalihe zingara ukange na Msaidie ngena tepeje ngena umaramgomdi ya wemba bajo hundaru mwetsanda wandu ya wazingararu mwetsanda rangu ya Muhammad Ilyasa wasa ya wazingara ngo yabo wao ya wazingararu mwemba jine mbabi ya Yusuf Mali Belu na wao ngo yabo uanzuani wa Mustadran wasa ngo yabo wa mwali wa Fazili na wala ngo yabo sisi rijari jideshire uangazi jawamu ni baraka wa hetsandra yangu ajohenda sheka fahami hamba katuendano wasa yabo hawa zingara na yabo azali wa bakingo yabo kwa jabuji yabo hetsandra ya zalingu rengo nganzao wangu wa konserte yani wakubali wafanye sharti la katiba zima wamba onsi piangwe ndao wajuoka heyere hendanga nina garanti oke kamu nyende deuxième tour kikingu joka mnikaze vuazahi shinda zali yeka kiki hendenga nisuru kamu nyingu jonika kiki ze vuazahi shinda zali hata ho wandu waloki nyume onsi pia yabo deja nganzao wandu wajuwe baba na barsari wasili sima udusinderi jaolu wane siasa kena ukirilobe lwa siasa kinani ya hakini ya Mwenyezi Mungu vansindo bahamu ya kaubidi ribehewa harumu wandu wa siasa onsi pia warinuwaye wandu wa siasa warinuwaye uamba ngwendao uamba kwa tsuhenda kuwala ndazi yabo rare makotsi haukeza tudozora kaulida na mra siasa uloki nyume naezi mra siasa uloki nyume naezi ubala fikira nzima hawaswili hauhaka hawasuka waswili she fikira yo jomu season hun
wajewari tsambaze hali nukinanyile wanu ngwendao wanu kwa tsuhenda watu henda risari vuru kartsuhenda wanu endao wavuru ngwendao shanga wala watu henda watu wemilia yabori bunguzavu wabori bunguzamvu wala wamba ngwendao kwa tina garanti ya mbando ngotsoka yonsi assurana yabo waoba wangwendo wahalalisha nongwe kao rekawe ndereka kwa agenda azalajo kapanga nduende na ihajo hunda mimi tsikati to solution kando andu boykote shaizo tunongoza kaubinilizo amba ukazi jaba ha yabo banu ngasamatulo harimo mgala ya wandu wakaujozi warendao wakaujo musizoni si population rijazubisho harimo mgala unu nimremole kotila henda na mlinde mjuo kakavati hata condition leo yimnika uni garanti haumvu matsukanizo rangujana na juzi njoko gamzundele wo mshindazali haumba na razibala rangujuza hata leo ratsundata nzinzima yarimila yarisedia neze gouvernement milane exili zilobonze ratsu parona tambrendo na sonzuni ya rongoa yabu na mkera adira milaneze kweli rikensi rudiri fikirindo bakisha mezimine shanga nzoandu wa kensi wa fikirindo haukaze nongozinu gizo ama piegi yakaufanyiwa na buandu rangoze po kaseda yemaranyiya shati luandwa siasa wana ukawanu maudu monokanga bwatsukaru mwezi nolo wanjia wotso dovura namba bambabi enijenda taono kazalika tina solution ngurengo yetso jamba ngujirelie deuxième tour hamaja hamadasha mfino wadunga no yarenge posto ministeriel yene ekipu ya wake yapo yabo yemaranyiya nderi gulumi wao ebenge kwezi rija wakati ya ukaya hakika Mwenyezi Mungu dokawa ndu wake warindrazi wakakwenda armaze voti zinu shawazi tsambaze bwajangira wambango na mali wajangira wambango ajoko shinda sisanduma bangweni ya hakika Mwenyezi Mungu ikobidiko andu wa opposition pia wakantifikira nzima watwalia wamba karitsu enda shari zitambazao yabo wakati hiyo wajoka barehandrazi haukabenge watsojo akafayaji ya wakati shaijozi ya haukake jajo kiliba kenkodobo nsiju na humubwe ndavoti ijo kreye krizi ya joka paralizi general ya yonsi shaho janra bengo endao wanuambe karsuhenda ye ganya harumaze nongo izopia ye hambo azali yota alikinti yao iline dele harumaze mada wanama watukufu ngamjo harume mada mwando nande ya husiana nele bala jiri lahele kafadziro lahe arudu ya rindinda uharuma nsi ya maroku si ya maroku ikao gasina wanawe nji walo iho wasomao shati ndo wana wasomo bahi hatangasina maranyiya walo iho yemaranyiya waongo ojani bumbili ngabo maranyiya wa Comores walo iho wafanyo hazi ngabo maranyiya wa Comores wabira iho walo harumanzia za utsahanzia wanjia harumazensi za Europa zini yabo wanadamu wao pia watimizi wanadamu zihuizihili kamili haukanga sina wanazioni wa estime wao kaya ngwao shihui na majana mane na wane hizo zionesi wa jana ne konsul wa hatulio uharuma yensi ya Marok haone saukaya gasina wanazioni ikaongo estime wao wanazioni shihui na majana mane na wane makatianu harumensi ya Marok uharumu wanadamu wanrajina wanjia harumensi ya Marok hautsahanzia wabire wajehuni ngwao estime wao haruma majana mfukare uhunda majana manane shaya bobo hari yabo ngabo nanadamu wasawatimizi onda mbabiza hazi wafanyo iho ngabo wanadamu watsenda iho emaisha wenda wafanyo hazi yabo wanadamu wa Comores wonsi pia walo harumensi ya Maroku emakatiriza mboyanu wasa wazidi ya ziwi zili za kamili za nadamu homa haleka ondo havumbulwa hakuka ya hurindinda aruba ukerindinda mabavu menchi na kabati mbaba hano harumensi ya Maroku watsoma na Mkomori shao winji ngwa uhunu mahale kao hurindinde arubi haukai hondo mahala hoho wanazioni wenji wasome yao yabora ngumara akeshira bana imopia homala iho wa Comores wa hawe wenji lekafalinu linukafala jaha uziro ndondondo haukaya lekafalinu jana wandu waka wavumbulo kawafu waka harumashihu inaya shauhunda letasi la leo warenge daraja zaha juu haukaya wasawazidia wanduzi huiziili na kume na ilingwe ndao huhunda leo yinu uharumaze media zahe dunia zione soko wandu wa hafa watimiza nduzi huiziili na kume na ilingwe ndao yawe jonkin hokaba hairudi he haukawandu ngwatingotsa ho wa hafa wa zubilwane zindu walo ihonsi mweze nyumba wa milwa neze nyumba hata haba handu ngwatingotsimba wetsa
yabo kafama dalinu ye bilan yoke juka yai estime wakangyo global yani saila wa definitif harma wakatamanda unu shara ngwandu ngwatsa hao yabola vima mgujo hifadhiko wa birawa biri shawandu tsodenda no parisa ebenge ilo kafadziro wanadamu ikao duwa estime wao kaya wako za harmale kafalin wanadamu wa watimizishiwi na majana mane na wane na mniswamihi wanazioni wa Komori ngwao wandu shihuna majana mane shihuna majana mararu uhonda shihuna majana mane showandu namba shihuna majana mane na wane wandu wako za grave ngam rectifie wanazioni wa Komori ngwa estime wao harumandu shihuna majana mane uhonda shihuna majana mararu uhonda shihuna majana mane wandu ndo wako za grave sindo wako za tu wako za grave iho maroku ngwa shihuna majana mane na wane yabonga mrektifio bani yao halafu wandu ikao ngwa uyihongo atsahoze nzia wajeza uhunulaya ngwa wandu majana mfukare hundandu majana manane ngamrechezo wandu ikao ndo wahafa uharumale kafa lajiri lahe arudi yarindimeho maroko ngwa wandu zihuizili na kumena ilina ya ngwa estime wao yawe bila keti definitif wandu ngwa utujuru hotsaha wandu ngarombo miezi weekend yobai watike wajondi hokawafu wanadamu ikao ndo wako za grave uharumale kafalinu ngwa ushiwi na majana mane na wane waondo wako za alo haruma eta grave emakatiano harumaze la pitali wanazioni wa Komori wa Lomaro kwe makatianu ngwa ushiwi na majana mara wandu ushiwi na majana mararu uhonda shiwi na majana mane wandu ikao ndo Lomaro kuwa tsahozenzi ya wajeula abani ngwa wandu majana mfukare uhonda wandu majana manane yabo wa Komori pia walo iho retsanganyo wanazioni hujano wandu watsa hauzenzi ya wajehunu yabo wasa watimizi wandu zihuizili na mbahindu wa 20 hauna mungo miraru waotsi wandu washashi walo harumensi ya Maroko wandu ikao ndo walona representanti yatu iho Maroko ani de konsuli ya hatu iho Maroko ngayionesao karangujana hata leo rangujana hususan kwa jambiwa mwana Mkomori kaundo ya hitilafu hau yako za harumale kafalini ngarambao ndo rangu jana iyo zendongo zajiri juzata jana kabati mwana Mkomori ya sayavumbulu wabo hari yabo kaha hitilafu hau hakoza waima hunga mzaboba numimu kayo ngamina wanaama wako Kamaro kuenda watahenzi ya wajerani wanama wawoka humisiruni hatemasi huwa jore jomi jini wajataha na nyao wa walaza warudi wakau hawenza omi siruni onde wabaki onde vi waloni yoiho haukayani mruti na visa harumensi ya Maroku nga mjuwao ka Maroku yomengo ni mweze nti za ubanguzi wa range za heze nti za Afrika njeu mwono wakati mwinji video za asisiwa za wananyasi maafrika hamadasi wakautambishiwa ni wananyasi wa Maroku habo alone rangi nzidu habo watso wandu wa Maroko ebenge heli mrikao ngwenshi Maroko watina visa na hususu wananyasi wabi razenzi ya izweli watahenzia wanjensi zindo ajaje wonwenshi haruma condition ziro kaifu wanshi mahalekao kwa na uparisiwa ne polisi wa deranjewa yabo karijajari shangaze shatanzani nzidishe na mbieze famukaya na mzidi jazitihadi za upala mdotu ndo wana hanyu uharumazensi surtout yansi ya Maroko haukaya waloma etudiant waongwa jore sanse wa haraka haukaongwa julihani hao nensi ya Maroko hiyo ya ambasadiate consuliate ilo hiyo isangere ngozi anzima ijue iresanse ishinde pariso andu wao donc kanga bomru ya koza hau ya hitilafu ngeo shinda pariso haraka shanga sino wananya sikao wa uende kwa tsi enregistrata mbabahana surtout ndo atso na visa wansho hiyo hanziaze iko clandestin ya utsahanziaza majapa wana hindinwa pashe wa jeun wao ngebidio wandu wafanya jitihadi ye solidarite njeza ukayo liona nzona bebanu kaya repair de mbando ngo harumwensi ya Komora ukasi wandu radoka ma solidaire aba harende rinjia haruma kafaya ya utsahamba hindu haku mengon mo wana wa Komori wendo harumazensi za Afrika wetsahanzia wa jehunu baho wandu kaondo wangamizo haku wana wa Komori hamadao wafanomi katabaone mapaseri wendawe warenganta kwe ma client wendawe wa baratine wazimisa tangabo wakapturao makati wazingarwa
wado paraze famio ameka karjero mapesa ngarjo hulu ngarjo fanya jao walaze nongozila pia ngabo makomplisi ya wana wa Komori wafanyo hazone mabosi walone majapawa wabahizoa na wala donc uzenongozinu pia ngizo wakati okaya ye solidarite he mwana mkomoreni mbabanu iliyo irudi juhe au kasi mengon mwanri kao wakauste hilwa ngamjokeni mwana mkomoru somo Maroc hausomo Senegal hakana ufahari wa uone saila malezi kaundo ya abali ya haruma yensunja haruma zensi hizo rangwe dini ya hatu rango mjibaliyo mwana mkomori kajahana nrabo mwana mkomori yetsi mwizi mwana mkomori hana ubinadamu mwana mkomori haka ujibala heni mbabanu yendao hata sise kamra uzisamba ya mdahudu wa mkomori wakomora wandu makini wawandu wakweli wawandu jau zenongezo hapa zijazilawa de kinyume ze video zisisi waono wananyasi waloimo pia watsahoze nziaje munu ngwatingotendeze mwana mkomori ukahawa hidi ya mali hawabali ya hende hawa nika ekipu ya uvuayu hawa deturna afanya jao ngasinata wana wa Komori wafungwa haruma zensi zaki hindi hizo za sharabu hasibabu ndo kawa rende hamapasweri wandrabo ngondo wakubali wa korompe wani maafrike wanja haruma tumola haraka na urengowana shoha we wahuza na urengowana nyawo wa fitini we warengaze mali ngabata olwa yao ritso ujua zanongo hizo pia zija wakati okase pa normal na mtoo na hizo na baba nujuzi za hema na mshwatu zabibu no yambano mwa konsuli na azali mananyasi Abdul Halim Tsanda mjini enga mono kabo mnungu jamba uo mwana mkomori ya baladi nyito nda bahanu nriamba nge representant wansi harumansi ha Arabi Sauditi yende arenge mwana mshwahe mzivandani ikawe mwananya Hasani wahali wabdala wode mriado mshisho nriado wa Dar Salama yarenge mwana mshwaha mnikaje naye yanzi hewa ye haruma makarata sukangu mlengondia mrumo hahe yende ritsojo hamtanda bataba hatsokirurongowa yeizo ngamjoka unikavalo rije mwana mkomori bahiyamba nge konsuli harumansi ha Arabi Sauditi ngurepresento wa Komori na hunungo nde wana wa Komori bahibo wanashwa hari izo pia ngazinjao harukaya ya mkomori hasango ndo nolatse sharafa ti haki halafu wake mji hamaitsanda mjini baloma dhamana ujidaiyo mengoni mwemi jidaiyo kao andu walo harmenga zija weshendongo hamanda zino akekwa ajusemi hono ashemeza wambama na mwitsandati nde udhulumu mana mwizvandani yengetso kama na mkomori rangu kejabidi fakefa weyamba ihobanda iwetsanda mjini na zivandani haukawa mwana mtsujini honsujini na zivandani na itsanda mjini ikewa ndwe male warendane nayi yabonga la hakika mjoka ujale umdo shinda mabana NC so wana yonsi yotsi twabia forima bieni yotsi twabia Abdul Halim izo atu jojibiwa urende mwana mshwahaho utende huzirende mwana mshwahema na nyuho amba manzani waho umrengeni wambehe mahala Turuki ni vini konira nguma ha 2019 fata leo wandu kwa jiwa zihi wandu kwa jinge na mo wandu kwa jufanya doi wandu kwa jusoma hitima shaba hufanya ubaye hanywa bango fikru kabo ngo joka eternel kuno paro pariswa wa korijeo ebenge kema ba mjinga jokodo he yanga jo heya kezo lizo manzali kenizo shayo mruka na ujua kene mwana mshwa mru yonde mbwa ya mru yatorendwa hundu jao benge izonga zijao sawa na zinu yonde mana namba okezi jiro Maroko na mkema solidaire ni wanazioni mlo Maroko na mjuhemve asha na mboda mtundoa na nyani walirai watahenzia wanje munu ekangwa ona moo heni mru yakana mananyado banda yejao masihu yenjiar mumna studio tsambendo hilela labonsi yabata botase jeo msiruni na mumtunde kahashindare jeya ukakajare jei be arudu idi hamala huinji ritundane ritsahane rijue mtsikensi mrwaka kone mananya dojuruba numrwada aza parce que ngabo wakaona ni ngabo wabanda o misuri ni harumwe magoho hatemasi huwasihi o wandu onga joka wavuka kwa javuka ebenge abo kwezi yo hazi na nzao wananyasi wanazion kwa Comores walo Maroc nano wandu walo ihuatsa hozenzia mkema solidaire haruma kafa madalinu mdoro aliana mdo parana mdo sana ba wandu ndani kit memu kangani na site ya hanyu haupaji ya hoana zioni wa Maroc mdo evalue mwetia wandu wejua ekaka mtina ngari demande yoranguleo ni wanazioni mlo mala pia wa Komori mahususu mlo haruma zenzi zindwa jina ihu na mfanye mbuwe paji za hanyu hadi inu wandu ado sana wejua
ze actualite za hanyu hedi mwevolue yo zenongo zanyu ngabana zoni longo akwa wadari mazensi hizo hata ngabo wafao wadziwao ihonga rizijuwao msane mfanywana longo amada wao ilirdoka ajur ze famize kamakini bekangaro nao za actualite za hanyu gazjodo shidaze ribeli armazila kooperative za hanyu ikao mahususi nyuka nizo harma wanazioni ngari nao ze association ni usherehize jours independence ya hatu ni ufanyaze journée za hanyu na msane mfanye mdori wone saze nongo izo tena mweka na page za hanyu mjodo za anime reshindare jwazi actualite za wana hatu walobonze izo atanga mjoju wateri mkomoru jobiramala ihondana na kafa ze problemu zinuzahe majapa wazo mao mdoshinda mwetatse na reka ajur reju abaturere ngare partage baka fama dalinu ngarjua wandu warumensi ya hatu ukawandu ikao wenji waja imo ngoma ambasadori shawandu waja watume harume malingo ya hanyu mengoni mwa waondo wa msababishao ni mkaka mreje Comores akondo wajua mongo wajoshida bale mruja hunu haru mabunjilio wajoshida mtine vizaje hunu wamdanganya nezi sabu pia hotota hamali msinde wanyo wenji yondi wafaimo na wawandu watimizo abida jarmensi singari juwawe shora azaya ukaya emambasadori waloima waondo wa dhulmuana zona Comores wenji koto warenga mirunguru abure walola katina visa wale passport ya hisa wala carte ya hisa wandu wangwa mzini saoni duara yuhata wanasha atu wenji warengwa rao pasi wanzalo ngozi jirisone ambassadeur uharmazensi izopia izoka mtsuri juza izongari zijuwao kanga rjoto biao na abo yonzima kabatsulo exceptionnel ukaya hashindi hafanya uonge joka uo mru mtsahe renge kwezi wanazioni na mrenge destinanyo ame les alalinu msanem Niger Ndele ngamjio harume hadisi ya dermane doka ya kwezi watukufu wa Comores sanzani mweleze nukaya yembaba mkomori ne mzaze mkomori ne mwana mkomori ya sajabanu wano wako jahunu waje watume wa asatumu shabanu sira jahunu rijahar malawama yaani rijarulwambi lokaye kutsona fulani wako afanya jau wala afanya jau shaika densi ya ulayi nizonga mjuwao keneshalo Faransa leo nemelelo ya he dunia leoneze tabu ikawe mwenyensi wa ingondo atahatawa henza he Swiss henza he Marekani hotso tapila maisha nusu atangwa sawa tarmwema siwa ya hatu ula hotso ta maisha yabonga mjao kensinunge nukao heni shanjia ngashila wao kamdungu shindo akanamba hindo ajahu fi abode kamro njamba mtsangoni haumro ajisere haruma bandongo fulani hauyele wae maisha yewele wae maisha utsi haruma efoli hakabanga bandu kaongo haruma foli yensinu dailardi ngwambo kaya na yaunde tanda yetso daza bo yakaya wandu wenji ngasarumwe problem hiyo ebenge tsanzani mwelezenu kaya na msane rizingaremba binonda bantu beshoronda bantu dowana yode mbano ngoi kao emana mkomori hawemba ba mkomori nemzaze ngebidoe birilia harumensi inu haukanga mmonoko anatu ngwa johanga liwa wasome ngwa johanga liwa wasuanyelwa ngwa joni kwa toma ya utrasewa henyendo liko lutsushinde shizu ngwetso johabe hambaba han hasomo mhono hazi zilande zonongo zari makiar mwensi yatu ya Comores shensi inunga mjoka ye wanzo baraka ye huihunda shane wanzo shonga baba ushiha shinji monsi jubani ebenge abo ebakishasi isirazo wana riwabirili ensinua kansi watoalia ze kufuruzi timbaono wana wa bobon sujubani ikawa basa inunga mwanao kaze de gazi fanya uhunu wa wana wa 13 na 14 hata 12 ans na mtsona zanongozi juro marse wana wafuma waba hawa wana wa 14 na 12 ans na 13 ans wasango na armu ngwa tsabusao na magari na skuteri na indini donc ensinu waonoka kwa na ushinda ujere situation amanda yini haukawende wakansi watu alia wajo kwa ndo atimoze kufuruzino zinji wanundo wana hoa jeni yonde kweli yemana nazalo abanu shanga joke asli hata waidermane wo ino itim komo ayo itim Faransa asudi wo yim hindi wo yim arabu musa dermane no tsoi hajange ministre de l'intérieur ya armensi inu na wenji ngeru nanzaru ambaze gouvernement ziezo obanu owenja waje no ando Faransa wenja oafu owasawa sango ando aduhazi wa haza omisuruniho watawa pollution ne mahiyo ya hepari ne jau wonde ngwansho ho mwiswa hao wabakar mazanyi bazao misuruniho are manimba hawa wala lewafe owasawa watawa insino kensinu ketina hindu ekamusho kema medecin akaba nwenzao pia ema ingenieur wakahunu pia wenzao heni mri akahunu ngabwenda shini ngabwende watawa pia matajiri wabanu heni mri atawaze empata wajau yabo wandu wabakar mwensi inu mwishawe 68 millions waowa jeni silera hansi zwale karakasilinu isodo jwabo tasendare wasimbusharo dio jawre ngabo jioni re ngaze découvrir re rumia re kakar jar fanya oje
ebenge anklia tunefanye hazi Mbeni yanza barakabon sijuvan nguje hunda ribanda eranga levanu rilelo wana riwasomese heni jomono kyanklia heketu shine doliko li normali na rimangala somemba mono hazi bararangu yotso rifai haukamruye kanemba nimba ngujompendea atemba mwenje yejo somemba ama jingujonda atine mwana mshahemba ama jikana uliva mndu somemba akaro ainsi de suite zenongo hizo rangaloa natu vanu wa profite someshi zungu ya shisoma kene debedebe rirumba mnyezi mungu ajake mengoni mwando ajohe zaensi shariti jeba nurinja harma msaja ajaba wa Komore ripotea leonga maboze kweli inundongo ilo nziro ndongo ilo bonsi juvanu deja garjoka ze couple za tuhunu surtout si mashababe onji kartuten hizo problemu za complicite za hoa za hatu na baba hatu watsingoho na zema shughuli watso onoko wana anungwa jwele wana ukwanole wana yenso abili renderimana mwanrawa hiwaza wana waila umna mwana mzima havurizwa bale mwana ulaja ka victimu wa heze problemu zila yembabaka tsone hambaba hanu yemzaza nyaze chantage zae wandresi zala kafu wala warendo hula rihaba nuritsambala pia ngasi mengoni mweze communauté kaonga mambo ambesentu jokanga swada la jendini ritso jozo ranzobon sijuvanu itsotsi uvantara na ujijusana ujehansi harumaka tikao wandraji na warendo lahunu pia ngwendao amjumambani mfano association faina rihana projet hatu ikao sisi sianza sedio wanahula Komore ikanga mino wanangu wa wanangu wa watiti wanankaba embabi hata ze joue ni wona si distribuer ata jouer Komore sanza ribahiza nendera do distribuer hula resedo wana bahensi yoti ka Marseille hatata hangu sikendana mwambio kikanga ona nango hunu nunjilizi ze baba nusanza doba hiza kanga ribazomba hindu anambio kaba no ma Senegalais wasawaja warenge hakawe ni wakati oja warenge wadoba hiza abongo jono wa Komori hunu kawati mdu jokeye mna shama izozi ndu za jojoza le za sedio wanatungwa viole wao huwa na ndongo wao womna bombo womna jue womna ndongo fourniture scolaire womna mkoba kojo ambabo ko hunu manangu huwa haraka ngondo mulapera nkababa la kajatimiza tamwezi isangion tintana humulemba ngo hendo vaye rentre hendo fanya mezimili ketsi sawa balake jamenyeha oliokana nifikiri zanongo zine zibe homrani ngasjose de jirani boni behemba hinduni zibambe wanaza no awendini nende hulande za sede jirani shambungu jona mabala ngelini hare ngafungu bala sisibonsi henda tabala zirengwa ziboshandwa jina lwa armati zindwaji akazi la zokas dola tsiwaja kapozenti zilona zenkodo shanga bwana nyasi kao henu siku rasabon sibala siwa wona wadorwa makadi bala wejabala wejusaze pubeli nendini warengezi nduzila welekeze ndini wadweshelo walohula izomri zibaula ngoni hungu abo wajoju sambua na si Komori riwono hatanga bandu ndonka robe zuani likafanya journée ya tuiho basirikana watoto la warengara kautsabusa association faina wako wafutu bahiwa kwende mindubonsi likafanya president yanga lebala tsahinka bwana hindini rido wo wajwe bala do wa fournisseur wana makado hali la hula na hindini gon donc ananzonezo kaya dwamana mkomori banu sisi madwamana wa Komori lo hunu ngarifa hiyo harmandongo zinje bengeti jani mwelezenuka ye munyensi inu asaju sematu haukawa hansukaya minorika sanctionewa waho wandu wa hele bange no wandu wanzu aloti mbazembi wa profito wanatu pio warengongo warumi yao wejirwa hitwa yenusuenda ovunzema luka werengawe beshala mabosi halafu wendawe zingaro wana amba wenge na 14 kana ujao usanctionewa abaha wasa wa hansi wapango sharia bana amjuzo officiel mamzijue wasanga wavotwao sharia shibe wa hunu armema wanabunge wa Ulaya ukaya heli minoeru jo parisiwa hafanya akti nzirobana hamando mro watilo harungazele kodi kawo ngamjoka mri abisale kodi yondongo nziro uwenda wabisazela meri uwatsambazema lukaka hunu watema garimndo wambako wana waole weneka wa parisiwa wajo sanction wande mapara wa hao ndo wajo rengaze ku zaho wana hasibabu indini hasibabu ngwambao kabwema para wa mankulezi na we sirikali ngwafanyoze nongozo nsipia nema para wake na ulezi nusio hao yabuke na ukirile wo yinu mwana ya unrio kange na 14 na 13 hasange na armu ngutsabuso ye mwana laka ndabata afundishwe ndesa armu halili mwana lewe nungabo ngono ensilahe mwana wo wakale bandu wakautomro ngabo mbabatsola ataike jakolo vitwa BFM TV hendare nge mwana hewe mparisar male balila habuwe kofu hamtia habaya hulanda kota zekodi hambala henza ikartu jezo ndo ya Mbeni
yabo tsanzani Mbeni banu kaya kena ukiri rike harumensinu manadamu gedhwa mana ngasimbaba na mzaze na mtsorenge mbabiyo ba hamtsomnikane kronolojia hatu siwa madhamana wa Comores loban rejuo kaizo ze hija mrati lwamba mavoka kabatsa avoka leo avokale nafsa ya moya mndu na mjijue na rijijue sonti pia yawe manadamu ujoka hazini ujoka ngabwa laura ngubu asubu hata masio ngabwa fanyo kupiri harmo ado harmaze restauration owandu ahemba menaji ngamjijoka nyenda basubuhi mrudi mreje ibo masiwe kandu ala wamo hazini mwende mtoe mapubeli walende wateme naji jao izono ngori zijo sonti pia akanga sarma zehazi ngaronao wajua wete menaji ngaronao wendo harmaze restauration ngarono jao sonti pia ngari identifier yemjenu lobani heni mrujora ngubu asubuhi 5h isoti nde ujuhe 9h shaye ujora ngwe 5h olange na kupiri haungondo yake hatwenda mbio hata wahemwa nabalende likoli harda jiruzu soda hona jatsa mbendwa da rejei walomo la kantini abongo abakabate 17h manangu rejaja kakundumza zebala yevo amana wakamili utoshido fanye kronolojia ho mfumo wa hao wangalazelera zoka ukewe mwana hotso muzisambendu ya fanyo likoli shaike mzazengo la harma hazi valahu balasa luva ngwendo director mama sambusa ulawe harma masambusa valenso abini ngondo harma mjo habari mlazomana ulawe harma mlazomana valango tsaho kumbi ila weekend ya bidu birle manaho jwembando ngo yafanya kutsumnikayo ye manangu jilivra lui-même ngofruke manangu joko isizanda bekatsinde helini yabo namsane mjuwe na ritsojiwa zamanu ye mrujo shinde shelo akatalingo kansa uzisema nahe zinongwa kaofana wawandu ashasho andu akao jenterese na bani tsimpake kemdu kajaso makakanojo ambe manokaya galema na shao fanye devoiri hauyato muziso kebanu fanyaje hauyato jini kwa katiwa yo kabanu ngamina wana ifoni kensinu apishiye sina ujojar mama sambusa urane jojo ke manangu haja banu wewe ngo jojo jisakrifie hamndu urensi zile mana he afanywa okema na wenda bala dabwe mana he ya shinda ya wasilia mlo zao ngewe wengo to jodore ngezaho utode shelo kumbi bahewale shelema ulidaye mbabanele domino shaka batima parawa jo parorenga engere do kansi vandande haruma mfumu harumo siku mbaba na mzazi o wakati wako niko mwanangu ndaba o wakati ndini ukwata hola mbendu wazima nukwatula wazima wakati ndini wewe unikao mwanaho joshida ujokepo mwanangu ngupotea ongena beya jindwa jina zanongozinu ngizonziro ebenge ngarijuzao vanukaya Faransa wasa wahansukaya ngondo wate sharianziani haina mrujokana mwana minoriban haundria harma actin zero emana uwe ye jorengaze kunde ya mzaya emaparawa hae doa joshitakiwa hezi tondwe mana yafani yekaha tamre kaze sanctions za mria tamro ngebidu yafungwa mahakume yabonyi maparanga mjofungwa mahakume yezabili ye mwanangu jorejeziwa nsilwamba azalaba ne ngurejezwanda ngujorejezwa armwe pays d'origine akabana tarmaze piesi zilazo hanziwa hazalwa Faransa shaye origine yahe mala fulani hakaho ndo hala mbabahe na mzazahe gujorejeziwa ekambabahe mala fulani mzazahe mala fulani gujofanya eshwa gujobewa mala kuzima hapo shangwa jodotolwa nsidazo kabanu ngabo wavura ze nationalite wazalwa abantu wavura warejeziwa ngabo wakabanu wakana nationalite za retirewa ezaria izopia Faransa hansili ya jidefende ya hifadhino wabaki ebenge na msane mjoka ewe si wa Comores karjakane comportement inu si uzambabanu ngamfikiro kabalanga remwe adane mila njamjinga miza haruma rongo za faida za mbahindu mransi wa ulezi nezedwama na ikao rahunduniani ahira ngamjore mambuda hizo vanu ngamjojo hambaze no ngizo hunduniani bashaka batsi mzomziro amando wa ahira hakabo ngarifa hiyo ziladhwa za hatu mbabana mzazenga we namnaje ujuhande wakele nsebanyao domfanya masabusa nore mangwari deno zina hayasa na wala kutujoke mwana wala walikoli haja hawadungu be ya warengwani mwanammede hamtayu owahindi walo hunu pia warengo wanashwa hatu no wana hatunu ngwendo mbio nao ingamono kalyo tabia halafu ndo jamamba wahisiza harma maafrika wahisiza jao bien sûr parce que wana wazalo abane culture ya hao katsawane azalo Comores yekaku jambiria wa monesa kana ujua ngabo mwana unikawa tambilo karenga sutu uje katujwa lalofana nendini na ngabo wana wazalo abanu waburisoshi Comores hano wazalo wa Comores izonga zijo hendi hemadezi wabelo wana ebenge na mtafadhala ukazono ngo hizo mengo nimwezeno weka nganzo mjuo kaya wandu wenji wana wandu wa Comores wadobanu wasawabu ho wana owasango harma tentative zobo ho wana heze comportement lonizo na msane mziye mbabi mbaba mzaze sonti pia
Relengo wakati niko wana hatu. Mimi ngamjoto wa solution. Au kama kala wamba nongoza solution. Mitsanza msodo akuize. Minga mto solution. Na mfani. Nabani mengoni mweze nongozi kaseyo. Ze problem za delinquency zinuzo wana hatu wa tike haku. Wono wanruani. Izo nongoza konseyelo wa wotsi ndami. Izo nongoza onesiwa. Duanrusa no wanawake na aktivite andehori ya hole kolino dahon. Haukema nangu jojo ujanie. Wakati wahe weekend ngo propose fanya mwanaho ndo wendi. Weekend wewe soji pangia wende haruma ukumbi. Heye mwanaho mpangia fanya. Wenda likole semeni enda shioni botasi umpangia haruma mfume mwanaho afanya mbando wendi. Doto joa uvayo rengele salu vaonde bahemba bendo majilisini. Hawari mwema ulidamu henso ndani. Umwiswabu ngujo parani benala haufulani ya joya lawe. Yengojo kahumundilanda. Halafungu jondani kwa msia vurekado andana vurekado abili. Wata kutujo kabale mwanaho nguvuro msi. Ujodo juse zitandao mwana no msi warendaja wariwe shangaya. Ngwendo ata 3h du matin. Ye mwanaho ngwendo ata 2h ajala. Alabala kutujua kabonza ukajaka. Donc unamfanye. Oana riwenscrive harmaze activite zinu za spori. Mratsono ke lisansi ngo 300 euro. Ye 300 euro hiyo yongyo. Ketsi jumale gauni wahula. Neze kaba wahula. Ne makiaji. Neze 200 euro ne 300 do atarmo kumbi. Fanya utema na harma activite. E kahono kema na agresif ye viola windini na usumu nji. Mbe harma activite ya boxa windini iliende ya dore mana nezendini zila hula ya bunguze mbari wa usiu nezenongo za hezila. Ikao ngebido ujena aturi ya hazo. Ezi jahenri. Hazeri tena mbaba. Hazeri tena mzaze. Kasido anrowa ilie harende. Usubutumba liyo mbehende wa mbe harma consultation. Ye mana ujue zimzingarawe. Kahono ndongo zemtambisha. Kangizo harme kuplu. Kande mana wae ya environmahe. Nguono kaya katsuni kwa zila abidi. Haukanga buwanabanu wa dhulumi wao. Ngono. Mwanango ndo hulao ne mana nyahula peranka bafutu. Hajabana ndo uzi salade mapesali wao. Mzazengu ya tuarmo kumbi. Harengabe hakomori. Hamprive mana heze drozae. Mana henda mlumra jinamnika hadungu. Donc nganzawe mwana arisane wanatu wadonja harma activite. Sindokari watiabahi. Shamro wadondo wakati wa kompanye. Konde wakensiona yofutu. Kamba ngwanzo basketi. Kangwanzo afanye judo. Henimba ndongo urengo wakati weekend mbale mwanaho. Banumru johamba mwana nyoka mfumo hunu. Ngamo okipema na mjoka wakompanye mwana ndabahanu. Sharti so jansu kwa natungaru wa livro hunu. Halafuzi just lo jire hadi nume shangaya. Yakadwabili. Na ripreparo wana waduenda vakansi Comores. Kena ukiririke hali inumraze manabano atatimizi 15 ans, 16 ans, 10 ans. Watinoka fanya wakati ujimende Comores. No. Na mpango wana waduenda Comores. Weyalibawe mna enero. Sombule mna konti waho. Titokenu wakate konti hae manejo asuli 500 umili. Ngotsorenga hurudu fanya longo zinraji. No. Wanatu na prepare waduenda vakansi. Watisolwe shek Comores. Wahanswa hunubahi. Waka kwa paronda wawo na hula kwa tanga wa admire wabaki hiho. Singa sina wanabaru wawo na wate majaliko. Wondo wayatende yao. Na mfanya rititso dhulumo wana nezaki za hao. Kena ukire hali. Kanishemana majuzi. Yambe wanda wakauliwa mapesa. Yaho wanahe furnituri. Yema mzazenda ka Comores atajaunu. Hajahe za babangu nze mapesa nde alibe ndongo yarenga Comores. Yema na olane furnituri skoleri ya. Sundongo kaunge bido Comores ya jeleze. Kena ukiri iribake neze ndongo zinubanu. Wanana adobe ha Comores vacances. Quand on commence on est bien qu'on a dit. Hauze nafasi yani maharara c'est pas tous les ans parce qu'à Joao chatuto moi mana vacances c'est les billets bahi. Kabone zoro aya nezobeli alo iho chatuto mwana mtu envisage. Ukabon lona wana waidingwa jondo mwa haunu hawuri dobe hanu swanusu rebeliza ukaba mnungu joke manange na ajifulani mru simnyezi mwajala supasheni mwa hamrani kemro abale mwana. No ya henda ya onehula ya enshi ya rendeje ya shanje mbabe hawa ya kasembabi zila ndongo kao wizo haza kumile hunu kazitu shindo mnika ndini yoka mke wanzani eza handa na juan babanu na rike wanzani ya hoa na hatu na mfanye mke wanzani wa hoa na mratu sodo ambe manangu rongo hauziro manana bajao wala jao kutujo shatonga yoi mana kamna bebe ya kamna dududu wadomtesa na indini yewanu kakujashina wambali hata wafanya wanzani ndi. C'est vrai qu'on a wallo kwa samando wajana c'est normal. Inude environnement ndo malari enshio mitla ozababani. Haukaba ni société quand c'est haliyo. Nruye kasa huwa. Handi sorenga comportement. Ngondo noji sanganya no alobonze yabo o wanzani o kabonzira hano ndani. Ukare ngo sema na ndo college. Hauyenda école primaire.
ya jandi swamba fulani de manzani wa he ngazendo mpirani yena he longo nzende afanye wikono hao yabozanongo izopi ya sangu jifamiliarize no wandu walobonze shayu arme sociologie ne sokabaho ketsubidi utojianse ali ngebidoke wanzani wa he famila ngebidojo kele mwana hoenda hula jana ngebido manzani wa ya jehunu leo ushinde ujaproshe ujueze comportement ya ila famili yo wandrindi ile mwana ho ajojo ujentegre haujo uretire kabula kazinongo zopia kamtsar jisinifie rijue garjo hisize halinu wanatunga bwata wao hunu manga baha nungu soshari tunabane mwanata hawa baladu ngukope ndrabo zinji ngwafanya walango ndo amba mjombani tuushe balazila pia hotsanza namna yotso akwize shanga bo waloma sensera kuwa na wafaranso wenji ngarjoka wenji okwamba ndabo shaba hanga bo sound njahar mwana trublu habondo dunge mabema nraji narike wanzani wa ho wana ekakuno shindobehe mwana ho vakansi Comores mbeya e mwana nyuho ekango nshi Marseille mbehe nisi ekango nshi Paris mbehe Lyon ukasembabi ufanywana ndongo kema na wae ya juana nyawandwa jina ili umtowe hulaikao kutwanza njie o wahindi ye maafrike jau na wao karnako shindarwa ya tsatala ukaonde quotidien hao wawaru mfumo zentsutsa ngwako wona oho likoli shafanya namna yokaya ya juwe namna hema lezi ya hatu ne ya hao halafu mjamu hatsenongo hizo mbaba na mzazenga mkona mfumo wa kamili kamtsina lera zoniko wana hanyu shazelera zanyu pia hayasa halafu mjelo mrambo kwa natungwa dhulumishao se normal ebenge tijani hadarishe banu nishemeze mwambie nuka ya Allah ngamjoka ngasinandu wenji wasawabu hoa na bonsijuba ngamjoka ya sharia shahensi inu wasawalemewa ngona namna yotsa hawari takle banu haukawa sawalemewa neza ngozi jurensi inu ze hasarazu ndonsi nenu kwa sababu do wana wajeni watawo mdobana no wafuma nao ikao yo ketu ni ka reputation ketu ni ke valeur ya heula leo ukae nuskandwa johusha watsodo shoka na wafumana hasibabu bange hasibabu reglement de compte hasibabu jao juzi Marseille ngasina ntsunsanu bana wandu wakari mabatima wakamba nongoza mashughuli na ulama ele bonsi wana wakomoni wakaufula fumana hata wafanywa video atatserewa mimi ngwa obalango wa filme yona ulama ele na wana wafumana obonsi Wakomori wafumanao bonsi yabo rundrindi yabo watimize maile yayo wa hadisi normali voilà nzomgwanza wenzao yeyo twabiendi yebanu mkomori ngwanzo endi yezinu ndongo endiza nongo za jazari hafirisha bonsi jubanu mwanada mwendware mwa besta mama hata na mpona nyumba ilonga alitsingo heni mwezi na mashaka yabaki Comores itoka kweli lewo inure ndata siwanwa baba yabonga mono majimbo ya haya sana na ukumbile ya tilwar mwe majali ko gwa kutsushindo ramba mrumshe kutsuramba mrumme yewe wako moringa la toze valeur ngamfanyona hii wadoka ba soutien ba anuna solidarite andongora kufanya resedila na kimiji na mabavu na indini kutsushindo kazabunjilo la mji hauwa kazabunjilo la bavu haula chama lanzali sedia onda mru ya haja hasibabu indala mashuhuri yabo yetwa BND yabo rundrindi ngamfanyona ibo Comores zotizo wananyaswa fanyoleo zekiemba zahe mafrika ni madozo nazera mananeze metro zizia hala bahandu akazoze kembezondo wa Comores kamwe shelea baba nhunur jaritsahe mwaranse ndongo inue foli yaho wazaza hatu no wa baba le fijo la hombiri no radoji shashizano fanzo ngozinu rafanya mbare formu ya hezo ngozinu baka batsimba ndongo hata investissement harumaze ngozila zila consommation ruvu ujirana uvantara mahususu de mgazija haruma upwari ijekendi nuwe rwa 500 euro ngojibu salini na gora la heyotso alina mbaba avandini ikendi nikoba la botasikuna kaukanatabu ye manange mrindi owabiranona yonziani owalona yo lekoli owalona yo mrani pokonga rambula na uhunu rendo mada honi mdukatushino na mbeli ya kansina bala mnwanzekari ngwanzo ya 2 miliari yani kandu salini ndukatushindo hundra mbando ngoyatso ni kamana nyambaji balangwa mzo yake bala jao zenongo izopia na rirenso farida ndongo zinji rijilekeze nsudea shangara mbwezo rijulana ukanga rijidentifio pia onsijuvan si haki yabo aloko murwajo kakwa fanyandazi biji nasiraro harandari jaharu mansiri wone rijuwe ribalere de karitsina rendao la dimarile lo de pare Comores rangusira jari suflo kartselewa c'est bien normal ebenge kwezi wanama wa Comores ngamziwaru male suala hilo ni njaru male suala la Mbeni. Suala la Mbeni sanzani mweleze nuka ya juzi tsirongo abantu tsambuwa na nyasi waze wa hatu wa Mbeni
walo harmezi azali nusu ya hao watsurutadi haukanga bo warutadi waelewa ukaya kwa na ujua usakrifio mjiwa hao haposto politiki wajuawe zwazalaka ofanya ni zwao yarenda omu season. Nimwambie nukaya eza chelewa leo harmo mjiwa Mbeni Tanzania be waziri wa hele bankanga ne directeur de cabinet wa Haisa Kahimidi ne waziri wa hele bankanga mzee Abdu mzee wa hatu ukaya no wananya nine mafundi wa lodingo ni manyu pia ukanga mrendo na hii wotsi msomo anabanga mdone seki nyuma ya heze diploma wotsi msomo haukai definise wanamedema angalie yemru wa siasa wakoli wemru hindini wode mru wamboko eli ulo namba nusu ya ndongo ya utsanganya shati lizo mrenda zinutsi twabia zenongo mfanya ukamtu uone sandongo za mfano neza nongo uno malamu apuha wanu wabiri wenji yabo wandu wa oba hansu asharafa nga wandu wavumbulwa harume miji hiyo rango wandu wa mila na ansi rango wandu wa dini rango wandu wa starabu nga muholawe tarehi yanyu na hii na nyinga mfanyo na hii ngari mwambia oni nga monao kaba mdo siasa ngusanksione wate madzi wandu kwa tuenda aizo ndizo mjifanya au haruma generation hamada inilo determine eza sholale onda zin mze abdungu juo kaya wa mji wa Mbeni raha inunguke jagoa wandungu ndo wafanye mwaha le 12 Oktobre rangwe masakri ya Mbeni afanyishia sonti pia imiji ya tunjilo shahandu njiata wa viole wana watraumatize wandu azadi wahibeze dhahabu waminyeze nyumba waminyeze muamala wandu wenji wakoze hata abahanga walozirewe iyo masakri enda mno harimaze masakri za fanyilo wandu waloko pi yabo ndongo hamanda hizo yekani ni wanyizo marendo mawono kabwa jiribaya tanga bandu wakana usiu zenda atazaone swaju za ma conference ukazila tanga bandu walibwa niyo mprepare zenongo zila wizo hamrika wowo mrika watanga bandu nyinyi wanyi mlona ankli na nusu ya ustaharabu rahana ya azali mkubali kweli azali gujo ya rengo mji wa hanyu ya mrendeni ndushitso hindu msambazo mji wa Mbeni rijwao kaya homala ya azali wa hoti sawa na Mbeni gemana mwanzo ihondi ho ya lelwa ya joka bange na nationalite rambata resepise karja jomnika hezo nongo ya zifanyao hakola ngujuli hanihu eba numundu wa nindazi ya inu konferansi nda ibe konferansi wako benga hondo fanya bwajao kabajajo jawandu hondi ho rambanga bwa Comores na wanzuani na wamalina ngazi jalo ya bonsi pia fakefa ho kango fikru kango jo uramene wandu no wa mashababi wa Mbeni leo mwaka nae zirangu ujuzi jana tale umsona mazifanya wajirile kafalile nge hutsonda hurwaya zemalizaza lipiane daula inu jozi tambeni kwambango huhezo minara jumelo Mbeni utena menje hurenda ama Dubai kamjajone hahindu holi hondi zo marenda haukabada mwambilo kamriye vunzi homu mdutsi mriye chaja vunzi homo Mbeni mwavunzi homo c'est fini pour vous msamdzihe kariyeri ya hanyu yomba biyo nganzo mriye lewe ukamrufikiri kadoku mengeha jofanya ngebala mfikire ngesida bwana waleo wala wakaufanya zila wakana hikma no wandu wakansi baobala wakana hikma waelewa hauko wana wahimie Qur'ani kazi waihisa imrasomo wasi wapaze mikro wajuso motera wambwandu wakabalo kana mwendezani kurengwa utilo mbaba hanu hansiwa kwa jaurema kwa jabala violence shawa kaujaone sokano zenongoti ndazina kazino paro kandazini hukaringo ndo wafanye konferansi ya ushababi ya wana jau azale yamba enjone gala ina emploi fanya uonde shefu wa haku mbensi mkeravi mrutadi msijoja mundu anizidiro rana hizo bwana zijana wanu kwa tsuteza vanu wanrasa ivuze roho lembelea hakukaba nusiriza lwarilelo au wadzadzatu wononde so ambio harimwe mabango yayo ngamono kazira haki zanongo za hundo wadzadzatu wa Mbeni no wanashwa hatu no waze wa hatu wetile mashababi watawa wako misuru ni mdamezi no warendezi limamsi halafike kweli ngamtwali yao bahari ngani na problemu ngamjoka utolo harumezi lazima mjotolo ngamfikiru kaza lola mrindi hasaru miata harumiale sankida kamtona hayo wakati kweli mjuhao mwende madoka lanso barazani hazali na mbari mtsuje onso anyidi na ubala delegation hezo nongo za hundo mji wa Mbeni juzi yenye kamtsutabia abo makamka wandu wa marengoni lewe numtolo harumazano ngezo pia ebanu kamfikiru kayo ndongo ya manadamu hunduniani ndi tsotsi dotso kake na sheu ya vumbulwando yesendro
ye mtswanda na inga msaondo msabudu mnyezi mwajala zonongo za Mbeni wa kudo zinji shanda one mba ustarabaho ne mba zaho no haho enyumbaho iha salimani abaha inu ujaunja harumaezi ya kutsodunga wati mzizo wandisa shangwe ndo wa manipulewa maudu uja utolo hazini hata lebango la mbenuke kujukansu ke joa zewaho wadini abaha ni mrwadingo tsahambaba no abandaye yonde na mbaba no azingare yekati ndozo muhanduza okwatu jorongowa vanu singaro na waru mazerezo katsuambiwa ngari tsingo udunga ukasi wana wa Comores sanga sarma actualité ebenge kanga manzo mjantere viva na mjantere sha ngamuholwe tarehe yanyu na hii izo tilizo mwaka ulindo ano wa Comores sinongo ya kiasama ndazinu wakati ngo haraka lebanguzika lijoma na vanu rimambianu kambeni na nsujini lojando zima na sedul mufti na libazi wamba ukaya wanrujo swami shandu kwa diwaza yawezo na rongwaba nizo hajimba yatso zamba izo mbabaka fenola zamba izo emana marazida pompido azamba haukaya sisi da hodzima yabo eda munge nukao donc wawezo na hamba izo wamba yabo ngari dodo swami hiriketsi na nyoma bangone halinu na ngamonoka karjadi waza ukaze pouvoir makanizo zitolwa kamtsinizo evanzi ndazi ebanu mundu anidazi ngamtolwa warume yezi mweshele bandari Danieli hasaham kazani manyo haukaila complicité yahe na azali ya mrameneni alesheki wa mwisao mwisenai yekamtsoisa mwa Suivez meblo mwa rutudis Israel ma jojaindini nizo mafanya juzi kabati mrikao yeye harumale bafu sindo harumao mji wa Mbeni do harume hamahame yopia haka hambaru mwe shababi werengwa hamamze watu mbae hamadi uomrika oriwo no atalebali nu wakati lase nyumba za tula mndo andani zilala hele bala mnungu na Mbeni benge hulando hao shak mruti mndu kabati mndu ya jojo hona e shadow ya hele joto la karmale balila ya subutase ya nje mnungu ya mjilo shababi ya mnungu atsahe mwishiliano wa hao no shababi wa Mbeni mbae hamada hunjia ngari juwao zejitializae hela kao hanzale bavuilo no mjiu heli akaya yeheli ya kauzingaro na sedame di harmo mji wa Mbeni ne lebavu haila namna ya kaujentegre no wanazijana mjale wenu mpeze sharafa izo pia kumdu juanza mwene mbaba hano kamji komporte haliyo na mbeze haraka Suivez meblo bayoke na ukiri zanongoza jiri leo zila kazi na ujo kontinye halila watotoe mashababi wa Mbeni waonga umadetermine karitu jabanura boka wadonja harumankodo wakakarja janzarika harumankodo shangara nzori mweleze nukana mfanye jitihadi mziye msikubale bani hano azali hambeliliani harumandongo kaonga jote mijiatu nkodo ritifanye haliyo na rundena mna taratibu indwaji vire na mweleoke zinge saonga msao bonsi ngukenda atu wakati zenongozi sao ndo hajibe hanai no c'est pas comme ça zenongozi nunga ziri sao hakika kweli nga munro matso na matso anzoka kweli nga mwenda ole umde mafanye inu conference yendi wana wa Mbeni jowana wa Nsujini jowana wa Bahani jowana wa Banambwani jowana wa Hemiji wa Dhulimwana Zalipia karitsu mlindani na conference za Bali on s'en fout karitsi na bezo wa conference ganzo mrutali zenongo marirenda sonti pia ganza wo mrutali zenongo kaundo marirenda nyonsi pia marenge mijiatu marirenda mijioka ikanza iwalwa msini azali na yeka jajo wala ukasiri mtwali langari mju wao ebenge hewe kamfanya jitihadi baba na bazero zanyu ndeziliyo ngamalizo jo ahenda mrafikiri la yoka message we shwamndu kamjaelewa fami wandu jenda wa hitilafiana kamtselewa dhamana za mjimbu jo kanizo avurazo izo pia izo sanction kamtselewa hewe vanunga bo mashababika onu kamsira hanu wanu komsi kamjifikirilia kamweshele maudu ya hani kamrantiri titsabazanemi jasbabu azali na yezi bokonye ni mbendu mjombwa mweshinyonga mjonshiniyo ombwa tajira ombwa maskina ombwa mazi ya zenongozinu bamono zenongozendo jirileo habati nje mazijiri hena mna ila karijao na maridima pale jeshila haja na singari joema na mfanyo zila izori zamba banu juzi ngamanzao mzingareba na prefe na disi na iliba nunele 12 oktobro zenongozila zitifanya nizonga jofanya bongo ya ziumba hakanyide na mafanya masakri ila ya bola dimaridoshere ile hambezo mwarirenda ekanga zimtabishaoni
yabona mpashenyo ntipi ya mwende male manati Faransa haukahuno ana Mbeni ngwangu wa joshere nsujo yo planeti ndini haukakabati planeti kabati nti harumwe planeti ni watsoma na Mbeni yeto joshere hile duzu ebenge yabona mdema tsembaba hanu ambe sekartala abade handu kwa doja haku heshungu mkenzi ula mwahe mkenzi shekanga mwanzo wandu atilu ambeza wahunda yoti da harumwe arwiyo ibengabo nga mjojo kaya bomdota bihaze roho na banga mtsaho pretext ndongo atandwa zingaro yabonga joko watoto watsabazale munjilo leo yababa ngo ajotsa hawa zingarwa na bantu ngamjuwao kasete palwe moma yoni wale zingamjuwao kabaho wakati ka omrujo integral mandongo shamade mafanya nongo kala manzo mfanya conference leo ndorudi tena abonga msibloe mashababi mkehamanga makorompeo harumwa katika ngamjuwao zo marenda pia ibenge kwezi amtsauso amabambe seti kamleha kumbabi ngamzuwa harumwe masala yani nitsahekado ya saa tena wananyasi kao nusu ya hao waelewa wandu wazali ngabo nusu waelewa ngabo wazewa hatuelewa hata ngabo mashababi welewa watawae piegi shani mwabaka mtsanza mwelewe banga mwanzo mtitolo yabo ngamo mlabi yonu kabo isakaimidi wena mze abdu yezija oyazali ngani na chansinjo kamtike harumwe yezi ebengabwe kanga mdudotse na mjemkeka mjuko marengoni ya Mbeni no harumwe ngazija bala hemle mbanyinde mona shaka kamfikiri rangwa baha ebengabo kwezi ngarkazoban ekalo tiezale jamtsa oswamaha ekati ndatsurongo handongo zatsu bili ngani vurwe makalma yayo shaze madaza kaba nuzika muhimu rijitenge haukayemwa na mkomori kati na ndongo ya juao ekati ndo udepare mwinji wa heze plasi ekati ndo sampanya mali yemzade mkomora drende vantaro kaze nongo zahe ukumbi yembababahe enda nzadone sokangulozo shakariti na hatamba ndongo rieshele yao ya hulezi tinda hunu duniani tindezi rindo ahira na zenongo hizo ndezifanya oke mkomori halase valori ya ahe ni mbabano alio esharafashahe mkomori ngashipu hao hewe karirutali basi nde kominote wayo charma zensi za Afrika lula abanu rone honai hezo nongo rifanyao ya kulturi ya Komori ya milanansi ya kaufanya rangu hali nwefoli nuke jakaya zenongo zinuka jakaya wanatunga jorishi takihunu wardiwarishi takimaudu iho kameshele ya kwezi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.